Чисти, безсмъртни, небесни, животворни, страшни, Христови тайни, правостоящи, достойно да му благодариме на Господа. Боже, защити не, спаси, помилуй, запази не со Твоята благодат. Откако го изпросихме, целиот ден совршен, свет, мирен и безгрешен, самите себе еден друг, и сиот наш живот на Христа Бога да го предадеме. И на Тебе слава Ти ужасуваме, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и всекога, и во вечни векови. С мир да излеземе, Помилуй, Господи, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. Господи, Ти кој ги благословуваш, оние кои Те благословуват, кои ги осветуваш, тие кои се надеваат на Тебе, спаси ги Твоите луѓе, благослови го Твоето наследство, сочувај полнотата на Твоята црква, посвети ги тие што го сакаат благолепието на Твојот дом, Ти прослави ги ни со Твоята божествена сила, да оставај на оно што се надеваме на Тебе, даруваме мир на Твојот свет, на црквите Твои, на свештениците, на народот наш, на Христолюбивата војска и на сите Твои луѓе, зашто давањето на секој добро и секој совршен дар е од Озгора доаѓа од Тебе, Отецот на светлината, и Тебе слава, благодарност, поклонение Ти вознесуваме, Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш, и во вечни векови. Господне, благословено Ти не и до века. Господне, благословено Ти не и до века. Имя Господне, благословено Ти не и до века. Господи, Господи, нас неговата благодат и човеколюбие, постоянно сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Слава Ти, Христе, надеж наша, слава Ти. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Отче святый благослови. Христос вестинскиот Бог наш, по молитвите на пречистата пренепорочна света своја мајка, на светите славни сепални апостоли, на преподобните богоносници наши, на светите равноапостоли, Кирил и Методи, словенски просветители, дивните свети ученици, Клименти, Намо, Христи чудотворци, Сава Гораси, Ангелари, преподобните богоносници наши, Рокорчински, Йован Рилски, Аким Осоговски, Гавриил Еславски, Свети Ларил Мегнески, по молитвите на Светиот Отец наш, Јован Златус, архиепископ Цариградски, светите праведни богоци Јоаким и Јана, по молитвите на светите великомаченик Никита, по молитвите на света Нина Грузиска, по молитвите на света Сава Српски и по молитвите на сите свети да не помилуј и спаси, нашите благ и човеколюби. По молитвите на светилци наши, Господи, Христе Боже наш, помилуј не. Braći i sestre, danas je radostan dan, slavimo Svetog Savu, vi puno o njemu znate, učili ste u školi. To je jedna, da kažem, opšta kultura da znamo važne ličnosti koje su bile u prošlosti, ali ono što bih danas htio da kažem jeste da nikada forma ne treba u vašem životu da zameni suštinu.
To nas uči Sveti Sava, da ako je bio arhijerej, a bio je, to je vršio pred Bogom, u strahu Božjom i sa ljubavlju to vršio. Ako je bio učitelj, to je savjesno radio. I sada možemo puno da govorimo o Svetome Savi, ali svako bi mogao nešto drugo da kaže o njemu. Recimo, kada bi o nekoj ličnosti govorila majka, ona bi rekla on je najbolji sin. Kada bi govorio brat, on bi rekla on je najbolji brat, prijatelj, najbolji prijatelj, supružnik, najbolji supružnik. Tako i svako od nas može da uzme neki deo iz života Svetoga Save, ali je najbitnije da je on bio crkvena ličnost. Da je svoj život posvetio Bogu i da ta dela i dan danas stoje. Kao dokaz toga da je bio svetitelj, njegovo telo je bilo oko 300 godina netruležno, posle čega su bili ispaljene njegove svete mošte. Dakle, neka Sveti Sava danas blagoslovi svoju decu, sve ljude u ovoj parohiji, sve ljude dobre volje, da nas nauči da poštujemo crkvu, jer ko ima crkvu za majku ima i Boga za oca. Uvek da budemo blizu crkve, jer je to okrilje gde uvek možemo da crpimo snagu za sve one prestojeće pohode i borbe koje imamo u životu. A svi ih mi imamo i teskobe. Da molimo Svetu Savu da nas prosveti, da nas nauči da volimo Boga, da nas nauči da volimo jedni druge i da slavimo Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i kroz sve vekove. Amen. Evo ga tu. Aj собери ги дедите. Kako je sad dalje? Dobrodošli su svima koji ste došli, zahvaljujemo na ovakvom velikom prisustvu da proslavimo ovaj naš srpski praznik Sveti Sava, a Sveti Sava je mnogo položio za srpstvo, za temelje Srbije i srpske crkve i pravoslavlja uopšte.
mi smo danas pripremili jedan program i hoćemo kao deca, kao naša buduća generacija, znači koja ide napred, da vam se predstavi sa svojim delima i tako dalje, sa recitacijama i svetosavskim programom. A pre toga imamo jednu scenografiju. Gde je Sveti Sava? Rastko. Petre, ajde. Sora. Сега, значи, Свети Сава, односно Растко, неговото родено име е Растислав и како царски син, он избегал од зборот, отишол во Света гора, каде се замонашил и таму се монах и после тоа почнува неговиот свети живот како Свети Сава. Значи, сега он тропа на врата на манастирот и како удара тако позно у дубини ноќnog мира на капи затвореној Светогорскog манастира. Веќе прошла давна вече и нема се поноć хвата, калуđери свети очи отворте ми тешка врата. Заскрипташе тешка врата и над њима сова прхну, толтара се njemu јави, примамо те, драго чедо. Da
Hvala.